Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuma-tuma rabbikum kaimanang hadir. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nasabang kemuan nawarengi adisik disingang pakuleang makuto parapima pamase hidayah dan karena padang kaki mai madepungan den alawa ki bosi den ulelawa ki bosi karena iro panggilan hati rekeng untuk hadiri iya majelisnya masyaallah luar biasa. Narik koto kutu-kutu cek de nanala kere malotong ni dan ajen talo. Tapi alhamdulillah inaya sang istiqomah. Narik kuat dingin iye wa yero halange cek de tewa insyaallah mandanungan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Insyaallah narik komate ki matu melon mate madani angka malaikat nautus supung Allah taala untuk bimbingi la takhaf wa la tahzan. Ajak mitau jangan bersedih, jangan takut. Insyaallah nariko saklat tu ki mate nariko yule insyaallah pananungan aja de nawat ding islay insyaallah. Tomato malabi kung kay hadir yewe ulang Rabiul Awal mo pidi nule koromai saliwat de pagaga panggila si makada tolong amolu tolong kelinga calama pole ni oh alhamdulillah we soso masyaallah luar biasa. Di sebagian tempat angka yero ibu-ibu bapak-bapak namo mabela nareko angka panggila angka undama ke tolong amolu tolong kelinga ceramah-ceramah agama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namo mabela lo to mobosi dari Depok ke Bekasi, dari Bekasi ke Depok tori nalawi. Nekia tomato malabiku engke hadir jangan cuma datang lisu dega kai bawah. Angka turyo lo to dia pak maku ke ita de naga lisu to angka pantai mani pas. Jadi usahakan ni nareko tuda-tuda ni maring kelinga nasi agama angkawat di bawah lisu. Tanya lisu bawang, engkai bawah lisu. Jadi iro sebagian daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai dewasa sampai diangkat menjadi nabi dan seterusnya. Contohnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko sirung tu padahal na tahu maka beliau duluan yang menyapa. Itu adalah bagian dari akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko letu ibolana angkawat din nabali benena alena jamai. Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko nulle jama angka sope wajajuna alena jai. Sayang di sini laki-laki cuma dua, itu laki-laki sebenarnya. Tapi dia nama dikata. Di sini masalah melebih ke hadir ada natarawani Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pas salam usalayakko. Insyaallah demo pusa nari kumakatani wai kita na Allah taala Al-Qur'an diba sunat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sinang masalah malabih kada tomato malabiku. Maka langi kira-kira di sini ada yang sholat Jumat tadi ibu-ibu. Maka iya tu sampaja 5 waktu nareko idamai. Iro iba perlu ijamah. Itu dia tu guys saro. Leas sunat na. Kaya pala angka wat di
Yung resaro nareko ijame pas sepina iya we 5 waktu contohna. Ya. Pas sepina ireke sampai subuh 2 rakaat sebelum subuh iya naro sarona. Pas sepina sampai loroe 2 rakaat sebelumnya 4 rakaat sebelumnya 2 rakaat setelahnya. Pas sepina sampai asarae maghrib isya dan seterusnya. Iya naro ilolo memidi, iya naro isaro. Jadi sini na perintahnya pun Allah Subhanahu wa taala nareko ibukan kai nareko ijamai pasuran pun Allah Subhanahu wa taala de pegaga isaro. Kega ple upat saro nareko ijamai iya sunnahna contohna sakka pitarae angkat sunnahna sedekah memberi mapuasa ramalange pasuran pun Allah taala dega ga isaro lepak mereka toko pongi naiknya nareko ijame Senin Kamis puasa Syawal dan sebagainya yang mana yang bersaro nareko dega ga isaro sinno masalah lebih kader ini rugi rumpuk apalagi ini masyaallah makku ini kira-kira umurna Nabi sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun. 60-70 tahun. Nareko iye umur tae ili pasui. Siaga kira-kira waktu tak ipake matinro. Nareko lalana ta sesuanie arwah jam matinro. Berarti sepertiganya. 60 tahun umur tak sepertiganya berapa? 20 tahun. Batuanna iya umur tak ipake matinro kira-kira 20 tahun. Kira-kira 20 tahun. De panereke nareko macarame itu matinro. Makatok ba itu matinro sandre depa. Rogi kitu rogi waktu tak. Naikia sinau masalah melebih ke hari tumatua melebih ku engke hadir. Napukan kai Nabi sallallahu alaihi wasallam napak guru waki. Tanya itu bawa sempajangi puasa pakai siang ibadah tidak. 24 jam sehari semalam. Narek koyak kaciori Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah bernilai ibadah. Cede melo bicara ki ia renangi waktu tak rogi 20 tahun kira-kira. Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru waki. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang seperti kita juga berkeluarga narek kemaluasan iman rai madake minungi. Napa guru wangi peko ge aktivitas tae bernilai ibadah. Apa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Pak Guruwangi tentang tauhid, akidah, la ilaha illallah. Nomor 2 ibadah, sempajata, sikirita. Kemudian muamalah. Nah Pak Guruwangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana tuntunanna? Jual beli, pekuki carata, mak balu, langkai saro tapi malampu deh na cari kipong Allah Ta'ala angkat tu tahu saro tapi majai hubungan na padahal na Pak balu sebab pengelima kai mak balu salah-salah. Biasa nih makanja air na balu ternyata maja. Rogi pak pengelia rogi. Iya na caca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan idi nariko angka amaulukan misalnya Isra Mi'raj yang kelingai napa ibawa lisu. Contohnya sinau tomataku malabiin kay hadir pekko carana Nabi sallallahu alaihi wasallam matinro. Apa matinro mana tu tahu? Matinro mana tahu? Olo-kolo matinro. Rupa tahu matinro. Nakia olo-kolo matinro bawa mi. Aja na di rupa tahu terutama di ibu-ibu majelis taklim masalah rek matinro bawa mi. Manontong dandu akademi lar tak diparingarana laba bawa mi tu tak. Ya kan? Mega makor manonton sinetro yolona televisi dena sadialena matinro. Napak tiba-tiba
Auzubillah dari kumatai maket semoga husnul khatimah. Aga husnul khatimah kot. Dan du itu tomatin rone tumpung untuk. Jadi itu maka itu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yolo tak mati sebelum mati tak. Tanya mati itu semoga husnul khatimah, tidak begitu. Sebelum mati, ya Allah berikan saya husnul khatimah. Jadi sebelum kita mati. Jadi insyaallah yolo mati tak pasti mak buaki kebajikan. Anu makanya ipu gau. Jadi sinang masalah malabing ke hadir, maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya tu Nabi ta na caccai nareko matindro ki qabla al isya'i yolona isai aja tematindro. Na cacca Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ta coba-coba ni gere yolona sarai si ba yolona mangeribi tematindro. Maja apa pinadinge? Iro sirkus darai majai. Kesehatan ilmu kesehatan makra majaya aja tamatindro nareko yolona isai. Nareko cakar dumi memang matakko kia tajeng jolo isai napa tamatindro. I hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam nauki di Sahih Bukhari. Kemudian nomor 2 napa gurangi Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko niwi. Maka Nabi ta inna hadhihi nara innama hiya adul lakum. Iya tu pak jenengan karyo lo pak jenengan dega lampu. Iya tu pak jenengan api ye. Bali iya tu. Bali. Narekomelo ki matindro tapat dai jolo. Napa ki matindro? Ay maku kue listrik, lampu. Riolo lampu gas api mato. Jadi menurut ilmu kesehatan lebih berkualitas itindro tak nareko petak apa onrat tak matindro kamera angkat maka da lampu ramang-ramang lampu tidur maka ndak sisok ke tempat dari sisanya. Nomor 2 mubasir makanya tu matindro itu ni pergunakan lampu yang kalipat dua tanah ipat dai boleh dinyalakan lampu ya seperti lampu jalan tuh dina mari gaga nareko ku balata nareko dena guna tempat dewi supaya tidak mubasir apa gurangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghallikul abwaba. Iero pintu ta tangeta tatutui. Ke meki matindro kuan ni. Angka mapanga. Turai. To. Ay biasa ang kataw matindro bawam ni. Matak ko pala ju pandang tarubay matindro lengang. Yolo na televisi dan do akademi ta matindro. Pagure Nabi ta tatutui jolo tangeta. Wa au kaul askia. Iro biasa riolo. Dia pakai sa dispenser. Bempa. Bempa to? Iro bempa narekomelo ki matindro tatutui. Angka maci cak tama, angka maula tama, siwa balipon dan sebagainya tatutui. Makuto baru pemang pura ki mandre tatutui ro andre ta siba minumat ta tatutui. Tapamanan ni kay di ibu-ibu idi bagian dapur. Ya po di aronek puri manre salai. Idi ibu-ibu iro ya tapakan jaki tapakan kamu ti asal lobo. Insyaallah ye hadis bukan perkataan ulama hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Bukhari. Narek ko tatu tapat dai lampu aja tapat dai bawang tatutu itang babange aja tatutu bawang tatutu bempai dispenser aga baca yang penting ke asana pengalat taala bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Tapamanan nih ibu-ibu gampala dan kebiasa mo jamaah. Elar kopure ni rotama ni kamarae dapat tetama aja nih kijolo tawad dauli solati mas sempayang kijolo don rekang sembar salat hajat gi salat toba gi salat mutlak gi agi yang penting mas sempayang ya yang penting mas sempayang kemudian nareko angka inreta ada yang le kamu ini mah ketolo lantai wajai teruki Tauki jolo. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Nareko makin rengi dalam
jangka waktu tertentu harus dibayar, weh, tercatai. Anu kiri tercatai. Angke pas mate ki bajanna, auzubillahi, tapangke pas singa. Kaje makui masinga de gabut ti makara promo kita motaku makin rang. Si salah-salah ki munrina, tapi nareko angka oki biasa di arone to oku dompe itaro. Bersiko indrek. Nah, jadi nareko mati ku kilalange engkau ding sampai kanyo ku keluarga ta. Budi Pak doangannya mega nareko meloki matinro mega rupana Pak doangan nareko ibaca nareko meloki matinro. Bismikallahumma ahya wa amutu. Bismikallahumma ahya wa amutu. Angkato makara Allahumma inni aslamtu nafsi iro ya tori pakerong puncu Bismikallahumma ahya wa amutu. Angkato tak balikanna. Iyo ke taroki Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Puang, saya serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan segala urusanku kuserahkan kepadamu. Walja'tu zahri ilaika. Dan kusandarkan diriku kepadamu. Pokoknya Allah Ta'ala manang. Digagai di pakuliat tak. Tanya pakulian anggota, tanya pakulian lakita. Bukan siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Saya menyandarkan diriku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja wa la manja minka, de gaga mulai pas salama ki kecuali ini. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, matapaka poleri kita tapa turunge wa bi nabikal ladzi arsalta, matapatoka lauri nabi yero tapurai tautus okolinoy yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam napak gurangi sahabatna Al-Barra bin Azib makada usahakan narik komatin roki iyewe adewe terakhir tapau napatak de peringerata magai narik komate ki insyaallah mate ki dalam keadaan suci dek gaga dosa nak dampangi manangi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kanjani di agama ta kanjana sunah-sunahna Nabi sallallahu alaihi wasallam nareko ijamai. Jadi tapala nih. Kemudian itu pola jadi matu. Matu piwoki aku nih alena malah. Di kan hadisana Nabi sallallahu alaihi wasallam yero nariwayatkan Huzaifah maka narek komelo ni matinrowan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pipinya sebelah kanan jadi miring kanan miring kanan maka itu miring kanan. Itu ilmu kesehatan mengatakan bahwa posisi bagian pencernaan sangat bagus ketika kita balik lau kanan ni, miri lau kanan ni. Nah, kemela ni matinro miri lau kanan ki, tapaki anu ta daripada lau kiri ki, dena makanja onrana, iro ilalan, lambuta, majai stelanna. Narik kalau kanan insyaallah makanja. Agai baca, ika baca manang ini Allahumma bismika amutu wa ahya. Yang itu ya baca irunangi malampai. Jadi jara lay pakai jadi al pulpeto ni. Mudah-mudahan matu alen moki pugar moki mukmanru milau insyaallah. Toma-toma lebih kong ke hadir riolona matinruki yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pagurangi makara narek komelo ki matinro tabacai kul ya yuhal kafirun nigi baca kul ya yuhal kafirun riolo tinrona insyaallah dibebaskan dari sifat orang musyrikin dia napak dua makanya tepat nah dibebaskan dari sifat syirik orang musyrik ya. Kemudian
Nabi ta sallallahu alaihi wasallam riolo nama tinro napa guruangi makada tabacai kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Napa iwaru limata isyarat malu aja mo tamit cuy kapong. Pada keto ketalu napa isapu rupatta ya manang insyaallah agai gunane nariko angka tahu na baciki angka ya melo pacilaka ki insyaallah den ada pitu agak. Jadi aja nana mak dapi piro agak angka piro kenapa ki me baca den jaji salai sediakan payung sebelum hujan aja na bosi pun marica pinapang kapayung. Tidak begitu. Insyaallah nareko ya kalau mana nung ya kemalakang ini insyaallah kita jauh dari orang berbuat jahat. Melo reke pakanakan ke insyaallah mabele itu agak itu. Kemudian agak baca Nabi sallallahu alaihi wasallam makada ni kita baca 10 ayat riolo nama tinro maka tidak digolongkan orang-orang yang lalai. Tanya tahu kutu ye atan na pung Allah Ta'ala. Ang kamu baca 10 ayat lari kumelo matindro. Alhamdulillah. Yaro malololoy kapang dan lu akademi na puji baca. Nareku 100 ayat maka akan digolongkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yurku tu mengaji masyaallah. Makanya narekosi digeso tasiso bekalima ki mengaji, bekalima ki masam pajang. Tak 2 lampai baca, 5 sampaja tema. Nareko angka masih kasih ki pun masam paja towe tajang iwanina nareko melo ki matindro. Ay nai baca si pema ganna si dijadi dalam sebulan itu tamat. Paling makutum itu. Paling makutu. Nabi Imam Syafi'i rahmatullah alaih ri ulan Ramalan tamma as-sona tamma tuanina. Ya apa di umma Islam akhir zaman ya makutu-kutu tak 2 lampanan dari kupure masam pajang napa ili sulo belata insyaallah. Kemudian membaca surat Yasin, surat Yasin. Niki baca surat Yasin riwanina mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzilu. Kemudian Al-Mulk. Niki baca surah Al-Mulk masyaallah luar biasa. Yero angka sabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yero riolo arae napoji tolo ketangana pada pasire manu makemah napo minuteng. Taku napatatong ike mana deni se makra okro yawa tanero angka ba kiburu okro deni sangi. Nah, neng kalingai okro yawa mak baca tabarakallazi Al-Mulk. Li suluk Nabi ta napisai makadang keje make Nabi ta. Make Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tu tawe waktu natuo denang kana salah itu suratul Mulk. Gangkanna malaikat mungkar nakir angke pole ko yawa ajena maka ditahan oleh suratul Mulk. Mungkar nakir de mulai gesei tawe nasabatori na baca ka aswani. Law si ko uluna melo pole uluna maka da si uluna mungkar nakir de mulai gesei. Boleh siase angka siaruna maka da mulai gesei nasabair mananungan suratul Mulk terbaca narikoni setiap malam. Setiap malam Pak dena cicang. Setiap malam. Terbaca mana mau di? Masyaallah alhamdulillah. Maka tu baru memang al-waqiah. Biasa mana mau jadi terjamah. Barang siapa yang menenungan baca suratul waqiah, insyaallah tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Angka-angka saja pengalat ta'ala na ringi lalang masapa dale insyaallah. CDP asajara ya sajara nang denang kana salena Nabi sallallahu alaihi wasallam iyaro panguluta Fatimah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam pura cican lumapis sakko Nabi sallallahu alaihi wasallam kade ambuku iurnas jama-jama ku bulai
Malepa-lepa mati mecupan ni lima reke ti masesa. Manam pu aga komai. Magi ko tarenga ci direke pembantu. Nasa bawa ya dena oleh jama takku kan asang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam angka pemakanja pole ikut pembantu Mel koi pak guru. Maka Fatimah itu pak guru naple. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tabacai subhanallah 34 kali. Masya Allah. Sikir Fatimah. Ya senang sikir Fatimah. Sikir Fatimah. Jadi si toma-toma lebih kong ke hadir. Nulai tes sama nemu je ye. Menari minta lupai. Apalagi ya waktu walupai. Insyaallah di narik kota kemalakangnya insyaallah iya rutin rota. Ibadah. Pada narik masih kiri ki, pada narik mengaji ki, padahal matinro ki. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama mulu supaya iru Nabi ya cindrulai. Iru Nabi aga kena napodang Nabi nasuran Nabi ijamai. Nasuranan Nabi sebelum tidur baca Al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun, alif lam mim, sajadah, yasin, al-waqiah, ar-rahman. Kita baca manang narik ku telulai. Narik kuma insyaallah narik kuma tindro kina dena toto insyaallah mapacingi. Narek ko baca kurangi sebelum matinroki. Iru pun Allah Ta'ala ang kasih dinautus malaikat untuk menjaga, jagai ki, letuki, moto poli tinrota. Narek ko ya kemalakang niya insyaallah kamatinro lokanang inangnya. Narek ko kero kicede iya malaikat melodong epang tak dampai dosane itu Bayangkan bagi saya kikir untuk kamatinro ki. Sikuatu tu nelo doang tanam kanja. Jadi hikmahnya itu tolong mamul ukur mabela aja tali subawang iya bansana nih adab tidur rasana adab tidur megamu adab makan adab berpakaian adab masuk masjid adab masuk rumah adab silaturahmi make kan asalayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah ya pada kesempatan ini buat diala ada seperti nerangan mamuare insyaallah mananungang ya rutin rota supaya bernilai ibadah ya kemalakang ya nange irampewe terutama pak bicara insyaallah ibu di insyaallah masyaallah mabaraka dalita mabaraka umurta mabaraka waktu ta insyaallah. Inilah yang dapat saya sampaikan mamuare maki gunai lori di mana terutama realiku insyaallah. Wa akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.